nataka uandike mahali siku ya leo. Kuna mambo matatu ambao nataka kuzungumzia sasa. Wewe unapoota hizi ndoto mbaya, unafikiria nini? Unapotafuta kazi inaisha bila sababu, misukuma inainuka kwa kazi, wewe unafikiria nini? Magonjwa wakati wa mwisho wa mwezi, wakati yenye umepata pesa, zinainuka. Nguvu ya uchawi inapigananga na neema ambayo uko ndani yako, inapigana na kuendelea, inapigana na kufaulu. Nguvu ya uchawi inaleta magonjwa, inaleta vizuizi. Chochote kenye ulikuwa umetaka kufanya kwa ile mwezi huwezi ufanye, kwa sababu shetani ameshachukua nafasi akasimama tena. Naomba Mungu